battery. Please charge. Rodrigo, m'pa joun moun mèm non? Sa na fe? Vin kote m la kala pou nou ka pale. Depi mouri, apre combien jou a mouri tou? Pou ta defet sa, fok ou sakrifye moun ou pire meya. Depi konya, fok ou chache moun wap bayan sakrifis la. Paske depi mouri, wap mouri dem tou. Konya la, pa pren medikaman yo ankon? Non, bon pa biti lan. Fok ou pa ignore realite a oui. Pou ka gen fos pou jere bagay yo. Mwen men, de fwa m konan pose tet me kestyon, pou ki sa, la vi injusta avek nou kon sa. Ki sa nou fe pou nou merite tout bagay sa yo. Maman moun très jeune, nou leve tet nou pou kote nou. Mais konya ou même ou malade, ou pa ka jwen solusyon. Leana, nte gon bagay mte anvi explike ou. Ki sa? Van maman te mouri. Li te di mte di ou sa. Men mwen men mpot ko pre vraiment pou mte di ou sa. Men konya mkwe ke jou arrive pou mdi ou sa. Li te kon reme mache la ka ou gan avec nou le nou te ti bebe. Paske nou te kon malade en pile. Konya boko a te fon travay pou nou. Si mouri un jour, wap mouri deyem tout. Kage, solusyon ak sa? Solusyon se ke wap sakrifye moun ou pire meyan. Oh, wow! Kale ma fin ba mal wetit lo. Mwen desole. Leana, désolé. Sekso wak a di le ya. Yon gwo baye kon sa wak kache mni pendant 10 ane. E se nou yen le ya. Mem jou nou fet mem le. Pou ki sa? Mpot ko soti mpwe mte djou sa. Désolé, pardonne. De fwa m kon pe so Rahim. Sa pouve m ki Rahim vre le ya. Rahim vre, sou ka kache mbagay sa. Pa di sa. Wafè m soti mpi mal. E pi, sak djou pa bay mati tou. Non, mbada fè sa. M ka kache m verite men mati apaladan. Mbada ou mati, mbada fè sa.
méchant. C'est ça nous y oui Léa. Depuis le moment te fin tout ça. Faut que tu dis ça oui. Et ça pouvait me tout que maman te plus remé on. M'te senti ça. M'te senti ça. Léa? Léa? Léa?